Ang Northern Samar Department of Trade and Industry pinaagi sa Negosyo Center sa bungto sa San Jose ngan an LGU San Jose kaupod an MSWDO. Naging manilampuson ang ginkondukto nga technology transfer sa fish processing and Spanish style bangos production sa mga miyembro sa PWD Association sa bungto sa San Jose. Ang presidente sa Paki Baka Association nga si Miss Edith Villosero igin pangunahan ini nga oportunidad para sa mga PWD members agud ma-develop ang mga skills nga ig-showcase ang capabilities since sinibisan nga may disability. Ang finished outputs Spanish style bangos nga kalamansi garlic deboned bangos hingyap sa grupo ang sustainability since ini para sa mga miyembro nga makapagpadayon sa produksyon nga makaghatag sin market quality products. Sugad man naging manilampuson liwat ang technology transfer sa banana chips production upod ang seminar sa costing and pricing and 5 is of good housekeeping ngadto sa mga miyembro sa Cassava Farmers Association ngan Barangay Aguadahan Women's Association. Sa hugot nga suporta ni punong Barangay Aguadahan Lisa Isidera natuman ang aktibidad pinaagi san resources speaker sinsini nga si Miss Glinda Romero san pagpaambit sinsini sa kanya kababruan ngadto sa mga partisipantes. Ang primary goal sinsini nga training ang pag-equip sa mga partisipantes sin additional skills para nga makapag-provide sin alternative income ngan makapag-producer sin di kalidad ngan innovative nga produkto nga mahibibida sa trade fairs ngan napagpapakusog sa promosyon sa municipality San Jose. Sito Oktubre 21 tuig 2021 may total nga sa 61 nga partisipantes ang nag-attender sa training diin 33 sinsini ang mga miyembro sa kapadian o clergy, siyam sinsini ang religious men and women nga 19 naman sa lay people nga ginbuhat sa Supis Farm Doña Lucia Mondragon Northern Samar. San tema for a Synodal Church Communion Participation and Mission ang Diocese of Catarman sa guidance ni Most Reverend Emmanuel Transi, Bishop San Catarman, naging manilampuson ang ginbuhat nga orientation training san consultation process ngan an pre-synodal roadmap san diocese. Si Bishop Transi sa kanya mensahe gintagan punto ang kaimportantihan sa nasabing asembleya ngan an role san kada partisipante sinsini nga buruhaton samtang si Reverend Father Clarence Dabukol, Diocesan Contact Person san CBCP, gintagan bugat ang synodality diin nakafocus ang tulo nga importansya san thematic points, communion, participation ngan mission pinaagi san serye nga consultation ngan dialogue san magkadorodilaeng nga komunidad, grupo ngan sektor, tida san listening ngan discerning san respective experiences. Ang resulta san consultation igpapadangat ini sa CBCP ngadto abot san ASEAN level pakadto sa Vatican o Holy Father. Si Marifi Bulawan, an active volunteer church worker, mao nagpresentar san basic facilitation nga note-taking skills kaging kikinahanglan durante san consultation process. Ang nasabi nga training gintangpos san signing san hingyap o vision san Diocese San Catarman nga si Reverend Father Roberto S. Cisneros, Diocesan Chair for the pre-synodal process. Nagpadangat naman ini sintakos nga pasasalamat sa mga kapadian labi na sa nga tanan nga nagpartisipar sinsini nga aktibidad.